Good day, everyone. This is Urhobo Bible Reading Platform. Today I'm reading Matthew chapter 10, verse 12 to 15 in Urhobo language. I'll be remount you uyowi royi ikwe awo royi ikwive rite ikwiyori owo ikwive owandete uwewi weyere oworikwera odadia uwewi rufori ufomare owa kodajo orefo ufomare owa korimi bru oware owo ikweni okwo kokwo ro riyo owa royo otare owa wedene uwewi yena eye orere na wekworo ekpe retamu awore owa kwiyo ụtọ owe kwinyori uyota metake owa oyomike Sodom vi Gomora ve ede re ejo egwu no orere yina wekobiro